Kadial ARDS Manikay celebrating International Decade of Indigenous Languages. Yo, namir bukma community. Tangom nga na pungarong daom, nga chilingo dawo, wan mo leong. Kurupan malangga dawo di paledi, di pungur ARDS ngur. Nguli nga na pertuka radio malarira kay malangal maram, Warramiri, limurong bukma ko nga na raw, ka wangangaran na malaynga duwal, buko dyan nga mirmala, bay lakra nga na purong walal, nguni nga na pertuka wanga, ga lakra mariki limurong ko London walain, ka guro tumirin walain, tuwalay tiyan darok, kuro nga na purong galangauro, nguni nga na pertuka baki nga na purong ko nga na pertarok, ngang doon na malaynga, ARDS ngur, ka staff to bukmak to, pailakra nga na purong wal. Thank you. Yo yan muka di pali na kun tao nga ito ali na kun Djambarrpuyŋu Yothu Yindi mari kutara Warramiri Manikay Ŋupan yo walja Manikay ja nguneli na kun Wangurri ka Warramiri ngoki ngalendi na kun ngai nguni Warramiri ngalendi angai jurpun dia nguni ngudeu ngai Wangurri Manikay o kayo gawal nya nguni nyarop tur bicara bala Warramiri wal nguni nangal ngai lanjur wal nguni mangan nguni wal ja Warramiri bala monokl ja Warramiri Manikay o Yothu Yindi ka Warramiri ko Yothu Yindi doli ngai nakun daw nguni ngai kan nakun ngurungi ulu mantulakangal kabalanya daw ngarat Ŋupan ya ko ngarat Wangurri yo daw ngarat Ŋupan Djambarrpuyŋu ella ngomeriu taduliko ngani ngai tu ngutan ka ngama ngarak wong dangun dole ngarat kalkan merirakai iri cangarat daw nakalam wanja kana iri janina na nyulungun walan jaya ko candur ngala julpan ngolol pel ya ko jora lang ulit ko ring tidur kon koyor ngo kalwal nakkoy ngayon kanak durwalangkal jurpun ja kanak durwalangkal barangay marangalangon ni ngata rakay bay marangalangay ngoni lakay markin ayal ngoni barkoy na walang dyan nakoy na markin kalwal yun ngayon akalan bala markin jurpun dia ngatan ngayon ka rakay na Cipulo ko nga kulikan mo daw mo may kalakrangal maningit ni Yo nga ngarkan tiri yul ngo mala uni walal dia nakkoy nangiri mo ngaldanalim kangay wangga ja kanang tura wapang langay macin rakay na kanang tura ma yan binitong wani nga ni katingking bicara bala yang anak ngopal markin walau jalan ukal ngajala ura ko iro ngopal wala bicara nan ngolal wanganan jurpun ko pai ko payango juan nunggu napa nukko kangunong na nakko jambalan ngal tua kawal len nakol pecarangan wal ngune ori pai al mangarin
Namanuna kanguna lancurnya ka mangan galipir. Jinkayan jupale kayana kalkulam ngal malengko. Bicar madayangan. Wala jamu ne lor kot yayo logo. Bay. Malanguna bokwa terdaran marma mangan. Yindi madany. Yindi madany. Darul ngunin. Wango pene yako. Lancur mada bokwa tur ngule kena kop mere walang. Angan bicar warai wangan. Bade bicar wangan. Ya, ngan kau ce. Ngan kau ngaya nyeli ko ngaro maltun. Ngaya ngaro dululam. Kuir ngaya rakana min. Ngaya ngaro dululam. Nah manyeli akaya ngorat napa bangun apa laka. Laka yang ngata. Laka yang ngata. Yulaka era tamil. Ngaya maro dulu lam bicara ngai. Yaka. Ni barang lup turi bicara orang Jawa ngan uripur ya orang Melayu jualan. Unde dulu kot ya. Angal na tanggung ngaya menakaman angal na pa udah madao. Ngaya maro ngaran. Yul na ngale yun ngaram. Tanggo ya. Komori anan na nyako, ngaltu anan. Nan ngai nila kang yayul nan, ngalen dinan. Ngalen dinan. Barangay mo na dyan pikir re. Ngalen di wanganan. Lakan namin ngai nanukal ngulkulong kaya walang kal. Nanukal julpun kal ka walang kal janur ngala pero ka julpan kal. Bicara ngai wangan ngalen di. Kala dubul were pekele kulo nyale. Bicara wangan ngai. Ngalen di wangan. Kala dubul were pekele kulo nyale doala. Ara ya dulu lama. Dulu lama ngarato. Marikina ngarato. Lungerina bicara. Parpai na nunum bicara orang jauh ni beri lor kot ya. Ya cuma ini. Teman orang ini ada pernah menawu yur. Nakut dalam kalau ada macam proyek kaya bicara. Yo. Ngai ngunderin ngalending. Benanan. Pada ngai wangan bicara. Ngalending. Kala dobol. Ure pekele doala, kulo nyale. Ngaranja. Yulo, nuro lama ngarato. Kumur jaballa. Koro mah ngarato lungeire. Marke ngarato ka tinggal ngarato kan darang berah. Unara walong ora nyumukulit tiri ngarato wir tiri. Tinggal ngarato ngurang ngarato bicara kon walo. Kabulong ngarato ngal ini udah. Bicara ngai kan ngalen dewangan. Bae. Ngama na nga karon ni mo jadaw lakangal. Ni mainggi. Muli ngai kanu kalakarangal ngalending. Tao ngalending poy. Yo Ga ngai nguni ngalending du ura walang ngunilidin. Walang muka. Jangan miri walang yul walang. ma. Yo balang ngai lakaran naminan. Yo Ngarap itu wala. Yo Wili pikilinja. ma. Nguni ngarangole. Tawatun. Kangirim pum ngarangole ka. Kayal ngitir ngarangole. Karakondir. Kabulong ngarangole walang atir. Kabulong ngarangole tawatun. Kangirim pum ka. Kayal ngitir ngarangole. Kadinggam ngarale.
Men magtawo Kabulong aralita wartun yurtati ni. Balanya uni tao jamar kole. Men magtawo. Manyak Yutaw yol ngo. Kalimorong. Yang kun ayam ngaro maltun bicara ngai ayam ngaro maltuna lakan kolam ngatan. Bicara ngai wangan malak tulang unin. Nawin curpunja. Lakan ayang ngaro koj paron tangun. Rambangan ngali nyong ngaro durulam. Berunda balan. Yo. Kacure. Demam ngarian. Ngayam ngaro, nganapum ngaro. Kalau yum. Ngono kon. Ngono kon ngaran do mari kinapun jalur kon dia. Lan irum madangun na. Mangan gali perul pundo. Bicara wangan. Wal jalur kon jaga. Une ore yor ngala. Udah aja ko ngara dakkal ngala ngatil. Balal bar kwai kudameran. Walan jayaru pura. Nakko nakalo al yon. Amra induru langala gorong ala. Marikinan mada. Yor mada gone marikinan. Kadawit mada ko mada grup per walangkal. Dawit wal grup per men walang koy walal. Yalang berwal tulur kumrongir. Rungir wal tung naboyo waloy. Ngatang makule yang undi ambedawar. Ngatang makule ambedawar ngundi walang waloy. Ka ini na medawar yo. Lemut tenang ngundi walang ko ngatang. Marajak jamea pununya. Kuyain. Bekanan dekil jangat pra mada mangurari ur ngaye wede oi kawaral mangurari ur demorong mira rangun du morong oya ngunein pai jamar kole duale malang dao tengin matuan ninan no ma jamar kole ngune no ma betur bongkong abere no ma betur abere no mara yalu langdur kada wan mara yalu kamar ke kuna kaya lah tu macam lah ada waktu jamar kule malau nawi ngalapar meribong tiak ke dao ya lah tu dao ke ngaku ngarakung kamar kita tinu malau jamar kule mana kita nyala aja tude ngo Bulu ngara dual ngakul. Dao. Ngatil ngarakan ngamkul. Kabulu ngara ngakul dial. Dial ARDS ngoro. Kadua nangarka lakaman tuatena radio kura. Kanat yan di tahakay nga mamukol markap mire. Men mag ngay tunawi yung bukmak maringitere kajamar kole yala lang umiri kayo. Yo gojan manda tuali ni mermar lurkut ngakol nganya nyulo manarira kai tuali bili dawo. Kan malang tual jamar kole na muka dalai cumi terdawun. Tiaki margitinya raw numalang bukmak ko jamar kole ngunin namna makangutan tiang balanya. Yo radio program na Portugal Djamma Manikay Ŋupan project ka funding Djambarrpuyŋu ka Australian government to indigenous language ka ARDS to.